Sanibonani, ngisaphinda futhi ngithi kubo bonke abantu e-Afrika yonke, if not umhlaba wonke, la kufinyelela khona le nkundla le eka-TikTok engibonile ngezinkulumo zami, kubo bonke abantu engibonile ngezinkulumo zami. Ezinye iy'nkulumo zami zibe nentamba, kwabanye mhlawumbe bakubona ngathi intamba, abonye mhlawumbe kwase kukhulumeka amagama anenhlabathi, abanye mhlawumbe ngase ngithinta injula ngokwamasiko abo, ngoba hey, ukuthinta isiko lomuntu akuyona into encane, ngoba lo muntu ukhule ngayo lento, omkhulu bakhe bakhula ngayo lento, okhokho bakhe bakhula ngayo lento, abazali bakhe bakhula ngayo lento, naye ukhula ngayo lento. Wena usuyafika utshela leyo muntu loyo ukuthi ngokubambelela kuleyo nto leyo yena ayibona iyinjula empilweni yakhe, nasebukhosini bakhe, nasesibongweni sakhe, usuyaqhamuka wena usuzomtshela ukuthi leyo nto leyo eyinjula kuye, eyizimpande zakhe, usuzomtshela ukuthi wena leyo nto leyo ingamanga, iwuhubhu kabhejane, abantu basengelwa ezimithiyo. Umuntu olimele ingqondo ngaleyo ndlela leyo akaziboni yena elimele ingqondo, kodwa ubona wena ufuna ukumphambukisa noma ufuna ukumlahlekisa, noma ubona kuwena olimele ingqondo. Akaletshisi kahle lelo gama lelo lokuthi athi emdala, eseyimpunga, eselengela ethuneni, wena bese uzomtshela ukuthi leyo njula leyo nsika leyo abambelele kuyo, noma lowo mnyombo loyo anawo ngobuzwe bakhe noma ngesibongo sakhe, ubese wena uzotshela leyo muntu loyo ukuthi leyo nto leyo yena abambelele kuyo, nokhokho bakhe nafunda ngako emlandweni abambelele kuko, wena bese uzomtshela ukuthi leyo nto leyo kungukulimala kwengqondo. Ayifiki kahle leyo nto leyo kuloyo muntu loyo, kudala ngisho inzondo, kudala ngisho amagqubu, kudala ngisho umona, kudala ngisho ukuzazisa, kudala intukuthelo enkulu. Ngithi-ke kulabo bantu labo esekudaleke lezo zifo lezi engizibalayo emizimbeni yabo noma ey'mpilweni zabo, ngenxa yezinkulumo zami ngizama ukuvusa isizwe sakithi simnyama, ngibonisa ngendlela labantu laba abeza kithi neBhayibheli, abaphendulela umlando wakithi bawenza umlando ofunwa yibo, besilimaze ngakhona. Uma ngabe lezi zifo lezi sezidalekile kuwe empilweni yakho, ngithi yo bengane yakwethu, bekungenhloso yokuthi sixabane, bekungenhloso yokuthi ngudelele, bekungenhloso yokuthi ngikwehlise isithunzi, bekungeyona inhloso yokuthi ngidelele ubuwena, bekungenhloso yokuthi ngidelele imvelaphi yakho, kodwa mina inhloso yami bekuwukuthi nguvule umqondo, ngubonise izinto wena mhlawumbe ongakaziboni noma wena izinto ongazazi. Uba ngabeke mfowethu, nawe dadewethu, nawe mkhulu, nawe gogo, nawe baba, nawe mama, la maqiniso lengqikithi amaqiniso engiyivezayo ngale zinto lezi engizikhulumayo mayelana nokholo, mayelana ney'nkolelo mayelana nemikhuba eseyaphenduka amasiko. Uma ngabe lokho wena kuyakuhlukumeza, ngicela ungiqoleleke mntana sekhaya, ngicela ungiqoleleke ema-Afrika omuhle. Inhloso yami bekungekona ukubhidliza, inhloso yami bekungekona ukujivaza iy'thunzi zabantu noma ukubukela phansi iy'nkolelo zabantu noma imvelaphi yabantu, kodwa nje bekuwukuveza njengoba kuye kuthiwa injobo ithungelwa ebandla. Ngiyabonga-ke ama-Afrika amahle. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.